El centro se queda atrás, atención que la recoge Neymar. ¡Gol! Marquinhos acaba de empatar el partido en el 89 de encuentro. Todo el sueño del Atalanta acaba de hibernar. Minut i mig, segons el nostre cronòmetre, per fer els 48. Atenció a la pilota que té el Madrid. La juga Mariano. Mariano a l'interior de l'àrea. Xuta Mariano. Gol. Gol del Madrid. Gol de Mariano. En la primera pilota que ha tocat en aquesta lliga. Mariano sentencia el clàssic. Solo a Ever Banega. La pone Banega. ¡Gol! ¡Gol! The cross comes in! Oh! It's Al-Nouri! What a goal! What a moment! You called it, Graham Hunter, and Rich Al-Nouri becomes... Tira! No! Tira! ¡Faz gol! No! ¡Gol! Sí. La carrera de la contención por delante se ofrece Sergio Roberto, también Antoine Griezmann, Suárez para Messi, gol, gol. Еще разок туда, и вот он момент! Не было ли офсайда? Не было! Осмотрелся Юсеф Аль-Араби, и не было положения вне игры, что... Onun ortası. Bomboştan ötülerde gol! Kyle Walker! Kyle Walker! Le cae a Keder, sigue el Paris Saint-Germain. Parece que hay energías para buscar la victoria. ¡Mbappé! ¡Gol! De Choupo-Moting. Si el alivio llegó antes para el Paris Saint-Germain y para Thomas Tuchel. Prowadzi do wyrównania. Aleksander Arnold! Jest 2-1! 94 minuta! Sadio Mane ratuje Liverpool po wrzutce Aleksandra Arnolda. Аю біжить далі. Аю! Який гол забиває Джордан Аю! Які він м'ячі не забив в першому таймі. Ahí va Courtois de cabeza, domine, Courtois, gol de Karim Benzema que empata el partido en el último aliento. Es Courtois el que provoca la acción. Piensa qué hacer con el cuero Thomas. Se lo da Saúl. Saúl para Diego Costa, que bueno el envío para Thomas. Ahí va Thomas, mano a mano. Jest już skończone. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. On już wszystko wie. I teraz gol! Gol! Niesamowita sytuacja! Zaha w polu karnym. Fantastyczna akcja indywidualna. Pinga ali na zona de ataque, atenção, Darwin Mings, o remate, golo! Golo do Aston Villa! Golo de Konsa, aos 90. City. Milner gegen Schmeichel. Milner macht's! Milner der Matchwinner! 2-1 Liverpool! Накрутил дальше Трент. Мягко удар. И Бобби Фирмино. Liverpool. Segundo poste, el cabezazo. Виконує цю передачу Уорд-Праус. Удар і гол! Чи ні? А Мбаппе торкнувся м'яча, перебуваючи на лінії воріт. Можливо, він був в офсайді. Але поки що святкують. Rebić na dobit i on zabиває Ante Rebić!
e sobrou para entrar na grande área, o remate ainda, grande confusão, e quem vai aí, Pickford defende a primeira, a segunda e a bola, entrou na baliza, é golo do Newcastle. Canales de forma directa. ¡Gol! ¡Qué golazo de Sergio Canales! Que coloca el 2-1 para el Betis. Júbilo en el Villamarín. Und war im kompletten zweiten Durchgang hoch überlegen. Aber jetzt nochmal die Möglichkeit und der fällt rein. Es ist Patrick van Aanholt. Crystal Palace führt wieder. Была в числе лучших в прошлом году в Лиге Европы. Пипе, гол! Гол! Пипе! Ну какой же ты красавец! An extraordinary season. Oh, and it's going to have an extraordinary ending. Jesse Lingard hasn't scored in the Premier League for a long, long time. And Kasper Schmeichel gives him a gift with virtually the last kick.